Kia ora whānau. Oh, good morning. Sunday morning, afternoon. Just woke up. No, it's late because I went out last night. So, menu for today. I just finished making pari whakalu. Kalu violenga. Afiki. Man, number one, man. That's pari whakalu. We're about to come here. And where is fish palm? Falai Maukegi. Bố bác về ăn đi còn về thì morning. Yeah. Quick pan đồ ăn nhé. Watch carefully because it's gonna be very fast. It's gonna be very fast. Good morning, Finna. Morning, everyone. Yeah, nung kwa umakuli kwa velan fani fu. Kamu sa mo. Yeah. Ako buong kamaleo. Falai Maukegi. Malo Flaco. Malo Uma Seu. Good morning, Tasha. McKin. Malo Ellen Solomona. Love you. Hi, Ilaria. Pausul. Afternoon. Kau may umidaw nga. O ba rin mo po? This is pure lamb, no fat, just natural lamb. Morning, Ed. Bali supa sa grung. Marocho, matafeo, chupo. Dia muso misi sesi ang kero fa ko. Ed. Longouli, Lovatsu. Hi, Anna, Tovio, Tasha, Asiata, Aisua, Rosalina. Ngala, may umila mga. Too much dancing last night. Whew. Hi, Enokatsi. Good morning, Enokatsi. Ang faibaro ka mapolang ulit tinan mako au fingalwenga. Malo Mara. This is lamb. Penchi, Falai Maukegi. It's a lamb with Maukegi. It's gonna be the best ever. No one beats the Falai Maukegi, man. Malo Aleki daw Pepe, Violet Lai, Paulo,
Ya, lo bak Paulo. Ya sin na. Como seu vai ba. Malo mia pese. Ang alay fasanga la Facebook fasanga ko ilay makan musika lang ay. Lang ay fasanga copyright. Ay mga kayali, fire ka ko, kukam ka ko, pipes ya, waka ko, ya. Hi Mele Pizza, Malo Churi, Mika. Bye. You come with your viewers, I can read your viewers. And later for those on muli. Malo, ya, boleh pumpkin ni falako. Salah ko fingol mea. Pa, ka ko dia. Kain lên phanh mặt vào đây màu keng nhưng mà phải xin số á, lấy vô căn hoa mà cần lấy quạt phanh còn mẹ Falai mùa mùa đâu màu keng vậy, cô bảo sắc cái này vậy ấy lăng mèo này mẹ cậu này, hoàng emotional sensitive cells, ngay có cùng lấy ba phu mèo này sports, lấy vài là ngã puso đã phu mà mùi, mà cô ấy dehydration là mẹ, lấy là bà cô con lấy heat content with dehydration. Lalawa fungyo. Maway na bay leksi sila may ne. Le bay le saka ide maboy keming ngay. Le bay lang nga ke stimulating nga king on maboy fa palan din maboy. Can I have some please? Sure, why not? You can have. Le bay na nga ke stimulating nga maboy. Lala ma fu nga pala kusala umoro le bay. Paling ilay mal makuku po le try you chin mangol le maboy makalong nga spill may nga or kama or nga ola nga kamalaboy. Thank you very much Silao for the stars. I love you so much Silao Choice. Thank you for the stars. Ay rufa may ka kufiku ang fiku what gaming ngayon kisimasyo al fiku malo Wesley. Wah, lewa. Que vaya fo ya pe also mo emotion so nga lol mi. Ale le fo dalaw sabe ungol maboy. E also nga emotions. Nga ma fo ay nga produce mo no liquid. Next sila mai. Liquid in the pudding. See? That's liquid. Because I don't want to talk deeper. If I want to go deeper and further for scientific, it's H2O liquid. That means the water of the hydrogen. It's hydro. Because back in the University of Kalahari, try you queen. See? Nice and yum. Morena from Queensland. Morena to Latza. Kiki pe fa mau di kiki. Malo ba nga. Ay liquid Jimmy pa rin mau ini send you stuff. Yeah, I'll send me your address. Give me your address. I'll come down and see you. Sign up. You got the best of my emotion. I love to hear that. So when the liquid is, when the water is all finished, that means the lamb is very soft enough to eat. But I'm not gonna eat it straight away because I need to produce the oil. There's some oil in the marrow of the bone because the marrow will never impulse. See the thing here? That's the pulse of your body. So when the water is finished, impulse gonna be very dry up. That means the water, the liquid
the oil is gonna escape the body, and then it's gonna stir around the whole body of the lamb. That's the whole process. That's the whole process. Kau ifapangai ngai ya pala. Sorry, hey. Main masim. Kami kia sih. Sorry, masim ba? Where's the pika masim ba? Pero pa masim na ako. Say pa ya, ma. Now, I'm gonna add the salt for purpose. Because the salt will suck all the liquid. Because I want the liquid to come fast. So I'm adding the salt. What that's gonna do is it's gonna fasten up the process of the flesh. So the flesh can actually very tender and emotional. See? Maka mafiti-fiti me Katsaro fatsi au so umara malo leo. Anga yeke me pisi mako ai. Malo lepa, fafkai mo le. Mon malo fakawa ko. Eko au mai. Fafitai la Saina. Thank you Saina and Silao for the stars. Lepa, fai sala, me sa feku, sending feku. Can't wait to eat Falai Maukegi malo. Thank you. Thank you, Carol. Fasten up the body and nga kung wala liwan. Mga yan kuka usot. Marwa, siupo. No more raw fish. No more raw fish. Kung uman raw fish, nga akaw nga. Sawa, umya nga pa, umya am ko imaku kuma ngayon. Kaya na nga kung kwa uman maboy pero kung elab edem nga mia pala ako nga ngifo la bang wa elaba yaron ko ima ngayon palon. Nangay kene nga yo makuwala yon makoy kalesi. Kaya ngala. Laba ko, oy, karo maro pyo nga patu. Paku wag lalu. O paku mais. Malo Darren. Laba ko Chase. Laba ko Willie. Yummy. Malo Faye. Siana. Sulita. Le cancel. Le kupay le ko ulo. Yung ka fluff yan yung rock Malo Moses. Malo Frank. Vậy đó luôn mình phải mặc ngà sáu đừng ngạo mà ngà sáu là ngạo em cho mày là ngạo để đẹp cũng đang nhân là lại phải phía là ngạo nó vào bè là vô số rồi kẹp lại sao phải coi mình anh nhân đây ạ phiêu mà để anh nhân xanh ngạo ba mình lo cho là để lấy phải lấy vào bây giờ ba mươi đô xuân ya ngong cậu muốn là mấy lậu cậu y mấy lậu alam lậu smoke alam malo to Darren. Ba việc malo flaco. Để một kẹo, nó băng kẹo. Malo Mariah and Monica Livingstone. Nó báo cũ rồi. Hi Wayne. Malo sol futsi, phải lava, chene, may la. Ya din. Din wa baka mapangal hay baya ko agi. Ya, nera woso nga tama. Lo makwai. Kasi sila may.
Po uma le ale vai le wa mak nga sau fa ngao ai sia le lofa. Le lofa po wa. Ah, China now is for church. Sorry baby. Yeah, for church. You know I'm a Christian man. Hi Davy. Hi Lex. Hi Lou, everything. Ah, Malos. Hey, hey. No. Mà giờ nó vai giờ con nữa à. Oh, look at that. Anh thì phải quậy pa lá cam mà. Ai pa lấy cái mình mà simba ai vậy? Opa, okay. Better that way, we go ang sa euli. Ah, sabi, don't stir other people's life, stir the food. Feed your family. Onion. Brown onion. Đây có phải đậu kỳ. Yeah. Ginger and garlic. I just chuck them all in. Say, go quiet down there. Go. Quiet like that, you see her. Quậy cầu quá, đừng cọ kia đâu vậy. Baby Jesus, parambama. Thank you, Petaya. O ba mà ý còn ngạo đâu vậy? Để mà bia sẽ ngạo với cái này quên. Ở ngoài ya ya ngạo đi đây ạ. Thế ôi xí Falai Maukegi đi các cái bài sa à qua vậy ngạo bao lại. Là lại mà cái ya để son makamakon TV ya lại cái ngop for mày cô. Hi Atsi. Malo rồi. Mulai aku lo mengapa nih? Kau baru mengapa-apa, aku nggak orang apa-apa. Abang pengen aja kuai mai deh, pengen resipi dah makan aman. Yang Malaysia, Malaysia aku saules. Pengen ngawak dia. Send me cook if you watch and you like the cook, please send me a star to support my channel. May payang-payang sa Ah, nice, yum. Yeah. Wash your hand. Always wash your hand. Because I'm going to put in the maukegi at the pumpkin. See the pumpkin? Very beautiful like me.
Oka. Koi mangong. Ay, sorry. Juliano. Ipasir nga kayo. Kukunga. Pasta niya, hindi ay si Mera lakwayit. Anong magkong? Anong mo? Very fasta. Ah? Pawai medio sol, pero gorso. Ah. Oh, white? Yeah. Okay, close up. Oh, white? Yeah. Okay, close up. Come say hi. Come here. Come here. Come here. Come here. Yeah, say hello. Say hello. Say hello. Hi. As ko ba Falai Maukegi kamal. Kau nga hai peatsa. Woo. Yeah, or may ave on mako ko nga yung loko ni. Because you might see and think, oh, that's a very big food for a family of 2 and kids. That's for church. After this, I make another one. We have because our church, we have a church combined. There's 4 branches, and once in every month we have a combine. So now we have a combine this Sunday. So 4 churches come together and we praise and then we feast. That's why I make big raw fish or big food some Sunday. Not every Sunday, but some. Say, careful, it's hot. Oh, no, our church always hosts. Our church. Because there's one from Palmerston North, one from Levin, and one from Wanganui. And us here in Martin, we always host the show. If you want to come down and have a listen to the Word of God, you are free. You are more than welcome to come and have a food after. You know, the children of God, they share. You don't have to bring anything, just come. Come. It might change your life, change your spirit. It's not the religion, but inside our heart. If we serve God truthfully, that's all that matters, man. Doesn't matter what religion you are. I'm in the Living Hope Assembly of God. Now I'm going to add black pepper and Chinese salt or the MSG. By the time the pumpkin is done,
the lamb will be nice and very soft. Even the 2-year-old kid can chew. Malo sakali sila Vậy là cuối cùng. Iya, không ai biết. Ui, sao mà lớn cộng hóa đó kìa. Still hangover from last night. You can come Frida. Hả? Kéo lên nữa. Falai Maukegi never get better than that. Falai Maukegi. So when we have our church combined, each and every family make a different kind of food. Some they made egg fuyong, some they made puvi masima, some they made sapasui, kale. But I am doing this because I am best at this. I'm the best Falai Maukegi in New Zealand. Whew. So this is not a salt, this is MSG. Because everyone they request, bro, you can make a Falai Maukegi. I say okay. Because the lamb is very cheap. Nó bọc quay nó ngay dưới nó bôi và coi một bữa la cô làm ở đây quay ạ. Đâu mà nghe đeo phi con đúng không? Sẽ có phụ. Ako waki. Say cover over here lang lebe may iya ba? Hey, cover over here. Thank you. You're right. Need to cover my hair. Oh, yum. I can smell and I'm already full from smelling the beautiful. Oh, nice Falai Maukegi. This is the best Falai Maukegi of my life. Hindi na napapamit dito. Yeah, well, let me show you the. Kaya itong Maukegi ko. Marakulis din na. Makaya din. Ulit pala kaya din. Maukegi.
Kaya nga sa iyo mga. Kidi me ay. Ya, Uabela. Bilang kamu. Dua pala. That's Falai Maukegi, man. That's Falai Maukegi. Right there. And that's Falai Maukegi. Bầu lên Falai Maukegi đi. Chúng một xoay mà muối rồi. That's Falai Maukegi, man. See? Falai Maukegi. The fireplace is burning bright. This the midnight time. I see my lady sweet. Oh, yum. Are you ready for round two? Round two is coming. Fireplace is burning bright. He said he had to wait, so I went to the show alone. They turned out the light and turned the projector on. Just as the music of the world started to begin, I saw my
Are you ready for round 2? Round 2 is coming. Oh, sad movie. Always me. Are you ready for round 2? Round 2. Go. Round 2. Go. Last Christmas. My always right there for me. Ôi trời, ta còn mà ngon nhiều phải màu kinh cho ta cú đó. Yes, this is the round 2. That's the best you can get. We have a lot of leftover from last night. So many leftovers from last night. Like bouillon and stuff. Malo, Paul Rosaline, si Kofol, hello, matay ba? Sorry, Mac. Sisira lang ba yung mga mamay? Yung wakilian may mo wala, kimamoy. No fishing. Yeah, I went fishing, but because I saw the raw fish yesterday, nakakaw ya la waka ngafi ya la wala isa waka fangit. Pakaro waka ngafi. So er ko pe fa kawin mamoy. Palo pa eh. Anzale. I have heaps of fish in the fridge, but no raw fish. Because someone else is making raw fish. So I save my fish for my family. Thank you, Mikuri. Faliatsa boys. Malo, boys. Fiar war look with a mangalo bangsa. Palo, spank it.
Bia lại đi rồi. The Christmas time. Malo kia. Hello, Molly person. Yo, this is what we wear at work when we do our work because we are not allowed to expose our beard or our hair. So this is how we look like in at work. We have to wear this, and then we wear the earmuff, the thing too, because it's very noisy in the office. Malo Lisa Riley. Sorry, Zach. Olawa Maka is already started, but I'm coming late because I woke up late. Too much dancing last night. We have a work party last night, so that's why I woke up late. Too much drunk. And I want to go to church and forgive my sin. Malo, baby Katerina. Hi, baby. There's too much in my mind. Malo Lava Prats, Malo Wesley, Malo Justin Persal, Malo. Di saka-saka ba pirma mo saka lang nga baile, umulo lang nga baile sa ulang nga ngao. Ya umulo lang nga ngao ya belo ko ile yang yangi mali few, mali malanging sainga. Mà pha đi phục kiến đi, lúc mà biết là mình ngủ pha đi. Vậy mấy câu ấu qua để ăn ngay đi pha một quả, pha lúc ngã lên lạ, pha lúc ngã lên lạ câu ấu mà lúc xin pha một cái phải ngồi phụ mà một củ với cái lên. À kamala để kỳ ngã, ya pe pa ini kita gini. Lúc mà pe ngã phải the lotion. Pero maka nga umal ba yun, may ay pa oo, may nga. Aloha, Casey. O koe alwa ngafi, lafi. Ora koe hoki le. Koe ngau ala pensing nga vidi medisia di nga ve mai roma. Ngai ya sam yo lo kuso. Ba ngai le ma ruo sam. I feel it, they say yo. Koe ngau ala pensing. Oh, it's 2 o'clock here, Salemayo. It's afternoon time. Hello, Betushi from California. Gue umbar bayar kamu bunga bilang enggak. Hello, Lily and Vika. Malo Paceman. Mongya kuka, mongya bay. That's also. Taro from my Melbourne, Malo Lucia. Mingao. Can get you the purple bright eye. Yeah, đây là mình đâu phải để ai. Cục cuội cũng sẽ yêu gấp mẹ đấy. Cái này cái mẹ luôn lúc. Piêu cái đập bốn.
Kawaka yon Maukegi ya maku kamai Maukegi ya vapia valu kala kamai mea yo e kawa upe se polo ingat kamai mea ai valu kala ya wala se donga duas fulmong kupu ya Maukegi kala vale malo mo wana ya ba po umar bai wosor nga or kama aloy kung ne few malang yangi malang insay nga isa ka ya koy kasi awa ula ya no patience ya umaya na po keme koy bakoy si mea o wa no patience namong alwak wa puso may magmamong yung kamba yeah, cheers. Oh. Tay nga ngayon wala umaya ay mo ko biti ko. Paro ba pili malabos. Malabos. Yang o kama di ma o laptop man no. To machine o mix ra. Makuya nga kama ko ya sumali. Ya sumali okay. Ngomong ba kayo kama. Ko yam kama. Mo input ko malot sa nila Falai Maukegi sis malos. Sao nhiêu đi. Gọi giác phu ao gì mình ngọt cân. Wow, gọi mà sai ấy mà muối muốn quậy. Mà ngay giờ pan lần mà muối vào. Mà sai ấy mà muối. Thằng ấy có phone nữa.
Malo George Monanu, malo Atalina, Alocino. Basta. Sinon kan ik bij even uit uw zoen. Hallo Tauchi. Happy holiday, Willy. Ja, Falai Maukegi ali besi. Biaya ko ulu dari ayah. Halo Sulbale. Merry Christmas to you too. Manggil aso, David. Totally, thank you so eh. Deze ook al iets uitzien.
Còn mọi bia cài đi swimming pool. Halo, so, Fletcher. Halo, soon na. Labaku, Spank. Change it later. Lagi sis. Sao như vậy độ cồn nữa, qua đá mà bên em cũng có dạo rồi. Bà lô em chơi. Mà ko makan makolok ulit. De luwak. Ngay đây nó cũng pa lang yan bên kayo. Yung mako daw hamboy. If yung mako kulok sambo. Ya. Coba, kopi dah kamar dia. Why di babi? Ba afusi kamari iya. Không nghĩ cô em vậy vậy đi. Đây bà. Vậy còn tôi của em mà vào mới cắm mà. Mà lô đó bà chào chi. Bia. Kaya usok. Bia kay ka. Tabak tem. Thì phải là cái màu kính như đây nó sẽ phải là màu kính nhìn tạo sụt với màu kính như đi những đâu fit ôi sao quả hiệu về biết là hẳn biết rồi. Để là Wai. Tapi aku suka komit silang ako dito. Ang pala kamay. Ang mga Arif Kal. Quậy kia đê vào đi calo nga ngay bây giờ lại kiki của vợ ai nga làm quậy kia đê vào đi calo số số luôn mới lại cầm bắn
Falai Maukegi. Mobil lah kan. Oh, pala kan. Wih. Coba. Nah. Falai Maukegi na. Solo meres Falai Maukegi na. Tumwa ulo Falai Maukegi kumara. Hindi na kape. Pero nga umur kam. Yan na kape kamay. Kuat kamang ah. E pea ala cookingan me. Pea kamare wa ngai usar kam. Apa ya? Solo me kamare. Ya. Ngau mai aku mako konfing vai ngai aso. Alo kini mo ko sa ula ko tisa o furu yang apa ave de fa di fuma ma furu ulo ku o mere manguya kele ra sa alo kini mo ko manguya de ku